nekako da sirenu vozila zamene zvuci gitare i bubnjeva, a na načinu na koji su otpevali Kreni prema meni, pozavideo bi im, kažu i Cane iz Party Breakersa, dobro, provjerit ćemo. Dobro jutro želimo Nenadu, Marku, još jednom Nenadu i Predragu. Oni nas čuvaju od poplava, zemljotresa, ali i požara. Vatrogasna sirena u Srbiji oglasi se svakih 14 minuta. Ali to nije jedini zvuk koji se može čuti u vatrogasnom. Za onaj malo mili zaduženi su Peđa, Marko, Neša, Velimir i Darko. Ljubav prema muzici se, kako kažu, javila u najranijem detinjstvu i ne smeta u obavljanju ovako ozbiljne profesije. Kako uspevate da uskladite ovaj posao kojim se bavite i... Lako, kolegijalnost je najviše u pitanju. Dobra stvar u svemu tome što posao ne radimo svaki dan, radimo 12:24, 12:48 i faktički 2 dana smo slobodni. I onda kombinujemo se malo. Odvojio sam ta dva segmenta života, tako da kada sam na poslu, totalno sam posvećen vatrogastvu, a kada se bavim muzikom, onda sam skroz ne pričam. Hoće da radi sve u svetu. Ljubav, radi 2 posla i oba su iz ljubavi. Zato je lako. Žale se da im pali pevačica, ali kad god u vatrogasnom požele da se provesele, bend je tu. Kako izgleda ovdje kod vas kad slavite? Kad slavimo? Pa, kao horda vikinga. Proslave su česte, to su uglavnom prilike kada ispraćamo starije kolege u penziju ili možda neko rođenje, detete ili tako nešto. Pa super, pretvori se ono, na kraju ispane dobar život. Da. A ovo je njihov način da vam požele dobro jutro.